Minijaturna posuda, pečena glina, rani neolit. Pronađena prilikom arheoloških iskopavanja na lokalitetu Doganje. Mala posuda, zdjela, samo je jedan od mnogobrojnih primjeraka keramičkih posuda pronađenih na ovom lokalitetu. Način izrade i proizvodnje ovih posuda, karakterističan za neolitski period, primijećen je na više različitih tipova posuda. Najčešći primjeri dekoracije ovakvih posuda su bili nanošenje razmućene gline, zemlje, radi ogrubljivanja posude, takozvana barbotine tehnika, impreso, utiskivanje, štipanje. Ova posuda je bila dekorisana mrežastim ornamentima, to jest urezivanjem plitkih linija, a sam ornament se pružao čitavim obimom posudice.